Indawo le emotorokisi-ke lapho kubanjwe khona bachaya bathatha imali bagcine bebhinya-ke lo sisi omncane. Sisi ule minyaka emingaki? 20 years. Kwahamba njani? Ubhuti wabo bani? Ngaqalisa ngishaya esithi ukumbulala esithi nazatshayisa umna wakhe ngeChristmas kodwa ngeChristmas engakabuyi la eMchabezi basesenzani? wayelonke futhi nje esithi ukungigwaze ibhodela yami la wathatha ifoni yami wangena phakathi labana bonke bendamulela Asihamba ungitshengisa ukuthi nacela sembaleka wahamba nga wakuchaya lapha wangishaya la la ngapha emva kwetoilet wakuchayela konke la sebusuku la edobha lamatshe ngakhubeka futhi la uzama ubaleka wasesiyanga ngabaleka mina ngabhoda ngake asami usitshengisa ukuthi wabaleka wabhoda ngaphi wena indaba ebuhlungu kwakuyisikhathi bani kusenzakala konke lokho 10 ebusuku baqalisa ngo9 ulihlukumeza wasuka lapho wabe sekwekeli yini ukuya konke la lapha ngabaleka waqonda nga ngabachiya le babuya nga ngase ngingasela sicathule ongela sicathule la wasisi ngagijima ibhoda so ngafika ngingena lapha ngicasha la ngahlala emadwareni lawo nalawo bona ungilandela ngiyoyembonile ukuthi ngikhona wasisi wathi wafika waqala wathi catsha unami uza kubona yenza ngani kuthiwa ngubani ibizo lakhe lo bathi ngubani ibizo lakhe bathi ngubhoyi angisalazi ibizo lakhe kodwa bathi phambili wase uqansisa la waqala sithi catsha unami uza kubulala angani uzabuyela wagcina sisithi ngiqansi ngile mina ngayala ngathi ngiyamelela lwana esuke ngihambe ngingena endlini ngivale wagcina sithi lami futhi ngiyakugwaza khona lapha ngitshiye umva bengasoze bekubone phangisa uqansi wangiqansisa lapha ngagqoka ngiyaweni waqansa la lafika phezulu le phezulu ngale uyikwa kubhinyela khona khonapho wafika waqala wathi ugogo wakhe kulo muzi lapha ngiwe eduze wathi sami khona ngani ngikucatshise mina ngayala ngathi ngiyabuyela eshop wathi yena mntwana ubhuti wami uza kubulala vele ufuna ukubulala mina ngayala ngathi angiyingini mina ngiyabuyela eshop engasuka ngemuva ngihamba ngingena ngivale wagcina sekhipha ingqama ethi andihleki lawo ngiyakubulelela phezulu khona lapha uyikhipha ingqama ngabe ethwele ingqama ethwele erekeni ikharabashi yakhe yayisele yesala phezulu kwapana ngikwazi ukuthi wayithatha wayenza lokho kwenzeka kubhinya esethwele ingqama wasesiqeda bwasesenzani laba basebebulala amashophu kumbe basebekhanyise besiza ngapha ngikwazi kwasekukhanya amathoshi wasewuthatha wasendonsa sayehle emeveni ngihlatshwa le leqansi intaba lehlela ngalo kwakhona asiqansanga ngaphezulu ngaqansa la eduze la ehlela ngalo kwakhona sahamba ngeganga khona la ekudonsa wathi wena mntwana ngumnika isicathulo ngawunika isicathulo yambalekela wathi vele sasa ungaze uvuke ubatshela amapholisa vele avuke khona ungaze uvuke ubatshela amapholisa ukuthi besikhona la vele thina sezabulala abantu abaningi wathi vele ngaze besipophe siyaphuma after 3 days sibuye futhi sizokubulala wahamba la ngabe ngibo khatshana le sahlala nomalume akhe sesafika ngibo so mina sengitshela umalume ukuthi ngesaba mfuku uhamba lomfana lo umalume wakhe wabukele wabahlekelele sithi bengikwazi vele ukuthi lelo nxa liye ngale emashophu lifike lawona elonke ehle bahlekele lenza into ade beyenza i-right umalume wakhe wayala ukuhamba la mncane ngicela ifoni ukuthi ngifuna ufona wayala umalume wakhe wathi hamba layo safe wafika endlini yakhe wona wafika kubhinya futhi kumbe kwakulogogo kwakulabantu bekhanyisile indlu yangikhona into ezinengi so yena yabe indlu ingayokuqaliseni phambili ngale egedini kulezinye izindlu ukwazi lo mgogo wabo mbe umamabo wayengakalali besakhangisile so mfanele lokhu ekhulume esithi ngiyalala la embhedeni wakhe
eze sithi ngethatha ivubu kushaye mina khathesi ugade la lokhu ekhulume sithi ungaba ngumsindo futhi la ogogo wami bakhona ufuna ukubavusa wafika endlini yangikhona wavula wazange wakhiya bomba wadonsa umnyango amawindi endlini yangikhona futhi ayevuliwe indlu yangikhona ngawasowamrungu futhi amawindi evuliwe ngapho lo mnyango ngakhiyanga so mna ngicabanga intombi uzafonela labanawa bake bezombulalela khona ngayo umfana lonke ebhizi ebhobhoda wagcina sehoqa ubomba wahoqa nje mna ngicabanga nje kumbe uyazihoqisa ufuna ukuthi mina ngibe sembaleke bese ngibamba ngazithuthela ngambone lonke ehoqa iqhubeka nganiselele ngathi ngisukuma ngiye ngisiyaphuma ngizwe ngaphaphama lehle ngahamba athi ngifike emnyango wangikhona esithi ngoma ngathi ngiyawuvula umnyango wangikhona wawuzange noba ngumsindo ngangikade esofeni ngamphuma ngewindi lalela livuliwe ngambuyela ngisiyafohla efensini ngaze ngiphenduka ngapha phomba alandela indlela enkulu kuphela kumnyama ngihamba indlela enkulu imizi yayiseduze khona ngane ngizangaqoqoda kiyo ngicabanga nje imbeko lezihlobo zakhe wagcina ubuye lapha futhi ngaqoqoda omunye umuzi okuphambili le owawuthiwa konathabisa yibo bangihambisa kusobhuku savuka sibuya lapha ekuseni uzwa njani kodwa umfuli uba lapha mina wasafunda la ufuna ukuya ngomama wakho ule mnyaka mingaki 20 ubona ngani bazaphuma bakubambe futhi labana babanjwa ngabanye phela abanye lokhu bebalekile babanjwanga so ubusebenza la esitolo so sifuna usumtshela ifoni wakuthathele bayithatha la yayingabalayidi oyi-2 wathatha abazali bakho banga umama usebulawayo ubaba-ke usentaba zinduna ulabanye abana wakho lapho abasebulawayo wawuthola umsebenzi la so awusafuna ufuna i-counselling kanjani ufuna umamami kumele uhambe ukanse ufuna umama wakho sofuna suhambise umama wakho ufuna lapha mina ufuna lapha mina sihambe lawo edorobheni mana sibizwe ke besitolo nje